manipod ka ni kabsat inga san napud no nagantin tay patangatang ken mga ganyo a drama ita. Well, shout out mampay kani Rhea Notario dita San Fernando Alicia, Lontok Analisa kani kabsat Bernie. Kastimanti ko na ni kabsat inga. Dear manang biyanang, kaalaak ti manugang ko no may papan iti utang. Tangamin nagpada kami ama nagloan. Mahilig kami ngamin nga gatang kadagiti kagawaan iti balay nga oray saan matunay akasapulan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nalpasen ti kasaryo iti asawa malan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dabak mo. Oray dito'y balay pailaang datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kastanak ko. Kasta kumamay, ibagakin kagad. Nasaya at kasi kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pala kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami ton iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat sapay kuma, taag kaalaan ta Belen. Sapay kuma, ta saan ka natangsit a manugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. No natangsit ka, natangtangsit akpay. Hanak mat nga natangsit nanang. Very humble aktupay. Ay kat nukas tangarod, ag kaalaan ta no nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat taysaan a managdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalo sakmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanya ka. Sige, makaamukan to nga rodan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak nanang. Papanam aya. Mai-release nga min tadtajelon ko. Nukas ta, nagloan ka mat. Wan nanang. Apay, nagloan kayo mat. Katuan, amangan numay may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka magaya mapada. Wan, katno day tati pagbibiyagak, di balasangak. Loan. Agpada tangarod abelen. Sige, agkuyog tangaroden arumwar. Taintan alaun jay lonta. May samat nga agpay so tinaglonan tayo. Wan nga rod, Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laeng kanya. Mano lang matidiferensya na. Kat, anya nga tipang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, intapay mangan tamabisina. Sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agi libre tadakdakkel tinlon mo. Ay, o sige nga rod, day talang aya. Inta nga rod mangan ija toro-toro. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag tagururay ija iti order. May mayat ija toro-toro. Tanuin, surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000 nanang. Napintas deto ita automatic. Ay kayat ko kumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagija in order yun nanang. Ay nagkakanat, adda lababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bale ata mausarmat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmat ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mo ngay. Baklayam. Baklayan nga, nagdagsan. Ada inharkilak nga lugan. Saan naman na kita ginagatang mo ay inga? Plato mo manang. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, taison to tinex nga order.
tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti utangam. Ti ka-order mo ito online. Oray, at mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan, anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang? Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Ngam, nalalaing mamutay nga aglaw ni asawam. Ay, un nga ro tatang. Kadagito ila ang anaamwak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yan. Nagpadaan dalaki di mo iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan nga ro. Sapay nagdatakil to't utangan di asawa. Ay na, uray ni nanang mau. Lun-alon, kunam na nagsuswildo di dakil. Ay na, nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo, nanang. Adda pa'y kwartam aya, Belen. Kat adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katun Sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katun Mala, mapantangarudan, Belen. Tatang, napanandanan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumatan lagi di adwa. Basta da kwartada. Sanda matatao diti balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. At kami lakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Makan amasang putan dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matintirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo ti makan. Haan kayo kadi nga agdanag, Alan, tatang. At dahin take out may kanina na nga kanan nyo. Wun. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingkaidasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan, nanang. Hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mat ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Ay. Dun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada anak katugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukay. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Gamanyat itid ko ngay, awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam, ngamawa mo kwartak. Agsusuldo ak aya, kat saan may? Naibusan ta inlunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun na kitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo't iti ugali. Wan nga ro tatang. Ay, kanahin ko mo't abagbagan ta sawa. Ngam awan mo't dingdanggan na. Adda pag-down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manandya anak yo. Ay no kayat mau. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Apay, agpapautang. Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron, mapantayo.
Uray je pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta, Inga? Long time no see. Nasaya at mo't, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoya, aglakla ko lata. Ayun, nebelento kadwak. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis. Saka ito, pautangan, friend. Ha? Ay, ay katun. Kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan, tapno pa utangan nata. Ay, sige nga Rod, nanang. Yes! Adaman ang kwartata, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Ibag man tadagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng ata adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag down tayo. Sobra pa. Wen, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan na. Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y dayto. Nay. Aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan niyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga ado nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kaw, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga raw. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan damanayin dito'y balay ko na ma. Rimwar damanayin. Siguro, at damanin kwartada tatang. Laki di takas ladaman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Anya. Talagang awan deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay ya inam anatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugangan. Ay nasa yatay may kadito istoralan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan dya asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa tikaldero yung kadana ng kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga min ngagpurchisak itilakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kan nanang mo ni Maringga, iswasikan at isingirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako akit tinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at mat, ta imay kayaw. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisarita ken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Ken nayunan mi kumapay ti utang mi ken ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayad kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mata. Laimbag kuma. Nobyak ka na kayo. Ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami, aya, friend. Mabit man lang. Babalasan kayo kadipay.
Ay, uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa katakayaw. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ubing ka. Agungat ni Alan, ah. Da kayon atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend. Oray asinaw katakayaw. Kunak may maburing ak gaminan. Ngagmay sa. Kayat ko, ti adda asawa na. Tapno adda katulunga ngaglako iti ules. Ako O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa ta niya. Tagawid akpay. Inakpay mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kaus mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan me nga rodje utangan me niya, tata. Sige. Jakon mangta di te dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu di damo. Kasano nga'y nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakpakawan mo't Di oray aw-awan. Oray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan tan nga agparparangkan kwa na Belen. Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in-share dahil to FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ne, apay Belen. Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Inpan panawagan datameten Belen. Ay, wan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. ay, Inga, apay da ito impos da. Ay, Rupa yung magkinibilain. Ay, uwan nga rod. Ay na, tay nagutangan ni Belen day ta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na mutang. ne, nagloko kayon? Apay nga siyak langay kat duwa tayo mat nanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imu na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kasati bagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Enta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon. Takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayon Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyagpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Datang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. At daking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na diti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga rotatang. May stress akmat. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakid di makikarpintero ija and Uncle Bound. Sige tatang, sumurutak ka na kayo. Tapay nga'y apinanawan da kami lakay. Wen, tasininaan da kayon. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsaw iti kasta.
Resultan nyo dahil ta problema yaw. Saan ka kami nga iramraman? Bye! Hello? Ay na. Kaano da ka nga ag-awid na nang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsong batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga ag-awid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Anya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen. Ingka gumaan mi nga rod tinagsapul iti trabaho kan ni Belen amanugang ko. Tinakdaran mo at dalakay ko kanta anak ko ti sanda na panagawid. Kat inuray daan nakabayad kami iti utang mi sa danto nagawid. Sa bagay, maawata kita no ape akas jay ti inaramid da, tanaglablabas kami matngamin iti manugang ko. Alakastan, tigayim mo, Inga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina kada tayo amin. Manang Biyanan! Pakasarita ni pagayam tayo arita saan na pudno anagan tintay ipatangatang wanay drama itangam. Sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablawa mampay, da Juvie Garcia, Jeneline Calusa dita Saudi Arabia, Riyadh, Kenny Josefina Minya, dita Bambang Nueva Vizcaya. Kastimanti ko na ni pagayam Rita, Dear Manang Biyanang, agpapautangak, kasta ti pagsapulak. Inlakok ti nagaatawid ko kadagiti dadakkel ko kat iso ti papautang ko. Jak man amo, tano da mapautangak, jak makaidnakan makaturo gamang pampanunot iti inutang da kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay, agyaman nak. Nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kuna man no imbang kuman. Saan? Taatidog ti pila itay ijay bangko. Masadutak nagpila. Anya? Iduli mo nga roday ta ah. Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Wan. Ay, jak sa ibang ko dahito yan. Idulin ko lang nandito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo ijibang ka urita. Amom lang, aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatad. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga no magastos mo day ta itiawang kasus ka na. Saan? Ay, apayawang panunod ko aya. Si kamo lang arod magrante. Ay, padwak dayto ya kwarta. Nagnegosyo ka. Tsaka mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto dayto lakay. Oho, kasano kumamit? Ay, agpautang nga. Agpapursinto Mano nga iti utangam, tatapintang. 5,000 Rita balasang ka. Ang lumabalin anayon na makaturay anaya majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam, tata. Ay, sus, pangalam ko mga iti ibayad mo, iti kasta kadakkel ti utangam agatad. Aglako agtaw iti tarakan ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko kin ka. Basta 5,000 laang. Tapno sigurado mabayadam. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang nga. No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga lumalipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Ha? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw. Nay,
Agbilbilang ka man ni ti kwarta bakit? Inaldaw sa mo na bilangam ta kwarta kay duldulim mau. Wen, tapno ma-check ko. No nakisayan wen no saan. Asino ko matimang kisay ngay data mo latag kabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw tagasawa ta. Kat agtalakak unay kenkan. Na, Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. O, kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. isuda Di naman ipapada kadakwada. Ta saan nakakasta? Anyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, randay. Narigatan. Rita! Randay! Tanda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabi si Aknanang. Ay, apay. Anyat ko kwa dita, Rita. Ay, kitkitaak man dagito'y lista Aknanang. Tanay, kasla masushort dagiti pa utang ko. Shortak mo ten. Ay, buk dagitan, Rita. Adun sa aki iti ti pinautagam may sala buk to'y lista Aknanang. Ang inyalis ko lang dito'y daduma notebook. Tapno adaw, ti kopyak. At niya, ay, kasla ka mo mangup opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang. Narigat gayam ti agpautang. Adok ti paka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsinger. Ay, apay. Narigat daya masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang manmanaw. Mabilbilang laang Kaaduan lata dagitay tiwid na. Ay, kay naganos ka Takas tamot ti pagsapulam. Awan na nanang, ang maumaakmat no daduma. Kasla jay maysa akaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po, nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laang babae na jay inutang na kanya. Apo, asino mo nga ti babae na? Adaya mait. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukan. Ang basta adamok. Jakla kaya tiag sao. Ta mabutungak nanang. Anya! Kwarta man bakit? Pangusaram iti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputik. Bayam. Siya kung ti gumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Anyang ibabae mga ibagbagamay. Ay na, adon ti amok akasta lakay. Adon dagiti umutang kanyak a babaero. Umutang da kanyak iti pagbabae da. No amo mapagbabae da. Apay apautangan pay langay. Di mo ikanin ida no pagbabae da ti utangin da. Ay. Sayang, tip na porsyentaw. Isupay mo ta. Na, ikan naman iti kwarta. Taygatan ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryakin tarong. Ikan nakmut na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kan kaputem. Anya size ti gatang. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangag. Tasyak ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod man. Ay di, agpapautang mo di asawam. Awan kwartam. Di nakaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masurunak. Nakaimaw. Anya? Ay, di umutang ka. Papursintuam. Sigurado, ngay kan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkaraw di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotin tayo listaan ti utang mo. Di ka mo agbayadan. Ay pasensyakan balasang ka. Jak pa'y nakalako iti babaw. Ay na,
ako nam, nga ilakom, ngam di mo pa'y nalaklako. Ho? Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang kao. Gaawat ngamin ita. Iso nga awan sa tiigatang day ti baboy. Awan mo't gumatang. Ay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga ag porsyento. Tulagan ta dayta. Ay, di mo kumadakkelan ti porsyento na at no sa anak mo't na marigatan. Ay, noan niya titulagan, isu ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mutgaya makabayad. Ay, my goodness, kit ti kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwad kayo agbayad. Adan sa mo ngamin babaim, tata. Ay, awan. Laklakayan ako agbabae agpailaan. Hindi nakbut pagsawan iti kasta at saan ko nga ugali na ita. Napudno ak ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla kada kayo, dagiti daduma papautangak. Ibababae dati utangin da kanya. At dapay ka lalakiro nga utang kanya. Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Itit na kano, iti boylet na. Boylet? Wan, tata. Jay mo't kapsat na. Isugsugal na mo, utangan na kanya. Ay, saan nga mo, jay asawa na ngagsugsugal. Anya? Wan, ay, aduwa ti amok. Ang jakla kaya ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utanga, manong Randay? 10,000 pesos ko manood da, ading jupay. Oray pa porsyento Ay, isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan, Ang bayadam tumulain to no may abulan Tane, ada pang usarak iti kwarta. Kawin na. Promise. Itag kung tumilaan, ading jupay. Wapay, di mun samo as-asikaswen dagiti mulam anateng, Randay. Si Maduta kaon. Nagriga mo ti aggarday. Nagpudok. Nasakit ti sikat nagtrabaho iti daga. Ke, anyalat ko dito'y balayan ngay. Agpadakal iti bukset. Di nagtulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay tumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagriga ti agtrabaho iti daga. Anya? Diyos kay, na baka manahin. Ay wala yan. Talaga kasta pare. Ada swerte, ada malas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsyak, ay sumarunong agswerte kan tao. Kasano, hitay tuyay. Naipaabak ko mo tinutang ka. Ay, tumutang ka ba rin Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alamang nga raw. Total, dakkel tinabak mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, 10,000 ko ma. O sige, anayin ta na 15,000. Tapno dakdakkel ti mapangabakam no bilang laeng. Alamang nga raw paray. Apay nanang, mano ayati utangam. Ay, 2,000 lang, balasang ko. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan ngamin no marigatan nagbayad no dakkel ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilistak ken agpirma kayo. Ada pag pinirmaan tayo akasuratan nga imutang kayo kanya. Wan Rita. Mawatak mait. Sige nga ro da. Mabitlaeng taalaag tinutbok ko, nanang. Nayuna man ti utang ko, Jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Bayadak amin no may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agata din to no may alawas. Isuan si kanto ti unag abayada. Ala, sigurado ka, Promise. Uray alam amin nga ay dek. Tapno da pang tenglang kanyak. Uray darom na, no di makabayad. Sige nga, Rod. Pagbigyan ka ng las da ito yan, Kat pangaasim tagbayad kanton.
Manang Rita, umutang akman kan ka? Ah, mano ti utangan jo pay. Ang ada porsyento ti ipautang ko. Wen, amok day ta manang. Sige nga Rod. Mano nga ti utangam. 15,000 pesos manang. Sige. Mabit lang taalaag ti utangam. Kan tay pirma am akasuratan, wan. Maya mo dahi ito'y manuyaw, tatabintaw. Ay, pagkwartaan dahi na. Apay ngay, adi yung ilaban. Ay na, masaluta ka. Taraknag na talagitan. Gatangag to'y may sana. Anya, nangina na kita baraok. Di uray, ma'am. Ala na, gatangag ko. Ngam utangag nya. Ha? Ay kat, ala, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok na kita ang tawan may pakanay. Sige nga raw, utangag ko. To'y may isa. Ay, anyang tayo. Naabak tayo mo paray. Talaga kasta pare. Bumawi tayo ng maminsan ah. Ay, sayang nyo. Tatabintaw, utang man ang tidaduma ang manuyaw. Natay mo tay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay imo na nga inutang bao. Ipampaminsang kunto abayadan ang? Promise? Sige, makamuka nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Agsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan. Rumrumwar ka. Awam mo isang put mo apagsayaatanan. At danto Mangrugrugi akpay lang. Mat ngagsapsapol iti pagsayatan. Kwartang mangkiday. Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Abay nga men, adi ka garden manen. Tapno adda ilakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimimo ka nga asawa mo. Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kat agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Ta imutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan. Kat simmadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, Randay. Nay, may kamano na manok ko na ito'y utang. Randay, may katlaon. Kaya untata. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang kao. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga ibaraw? Inton makatsambak Ne, nanang, ipalagip ko tay utang nyo ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan, dayjay, balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ka. Ay ka, di kay pay agbayad aya. Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko ba, ti bayad ka, king ka. Yun na ate Burian siya. Ta isunti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuan na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ma-stressak nga agpanpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, Apay, adi ka makaigna rita. Bumanahong ka kirabiain. Ay, Maturog ka, tamadisturbo ak akaabay mau. diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ano niya? Ni Kandra, di pa'y nakabayad a pulos. Kadakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Kan, aduda pa'y. Ay, apa, madanagan ka. Ang mga no, di da makabayad. Sayang ti naglakwak iti tawid ko adaga no di da makabayad. Kasla,
tinawat dan ti tawid ka no kasta ti mapasamak. Maturo ka kiting. Yan na naman ta panuno mau. Ituloy mo tag panunot intong bigat. Tapno makaturo ka bay. Jak nga rod makaturo ka mang pampanunot iti pangutang ka o. Ay apam, nagrigat na yati kastoy. Ay, inaktuman laag singiran. Singirak idan. Sursurak iti babalaydan. Agbayad kan, tatapintong. Diyak makaturturo ka mang pampanunot iti inutang mo kanya. Ay na, pasensyakan balasang ka. Taawan pa'y matay ururaya ka kwarta. Ay na, day takot ti Jack pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagtiwid kayong agbayad. Pasensyakan, Rita. Di balay, agbayad ak tumutlain. No mo yung amin nga awan pagbayad yo. Di kay kundi utang tata. Di kay lang mabain iti kastang araramidin nyo. Agbayin kayo mo ta? Ala, agbayad ak daw no makabayad nila kay mo kanyak. Ha? Ano nga utang nila kay kung nga ibagbagayong at tata? Ada utang nila kay mo kanyak balasang kao. Sana kwarta nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas ngam awan bay. Iso nga urayag ti pagbayad na, kay sumay ti pagbayad ko kin ka. Nya? Oy, Jopay, agbayad kan. Tano di ka pa'y lagbayad, ipabarangay kan. Nabaybayagan ti utang mo kanyak. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay mo kanyak. Ikwitstan. Anya nga utang na? Adda kas nga utang na kanyak. Nabayagan day jay. Iso adi mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo. Nabayag matan ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay di ti singirag. Nan, bayada man ti utang natap na dapagbayad ko kan ka, Rita. Anay ka? Yan pa yung basta agsipag ka kayo, Rita. Yan pa yung baso ka. Agasam, singirak singir kadagiti nakautang kanyak. Ngam ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan ti agabono. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabutoy nga ngamin na mangipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nang usaram kadagiti nga inutang mo, ah? Ay, kwa, ay, ipaabak ko iti sugal. Anyon? Anay ka! Hindi ka kudot, anay, nagsakit! Sorry ka din. Pakawanin na, bakit? Ay, pasensya ka. Ibabain ka? Singirak man la singir. Ngam adumot gaya dagiti inutangam. Nabay na nakiti usto iso nga impapas ko ti pungtot ko babaan ti panang tungtungpak kan nila kay ko. Nabay na anak ngamin, tadyak amuan nakautang ta asawak kadagiti tattao a pinautangak. Awan tinaramidak no di tinang bayad kadagiti utang na taawan met nga rod trabaho ti asawak. Alakastan, ti pagayam mo, Rita. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan ti may sapagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos tagni na iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, nagkapo ka ni pagayam tayo Frida sa napudbud no anagan. Tintay drama ita. Ngamsakbay na ha. Makablawang pa ni Ma'am Lucy Rivera dito USA. Ni Rosie Legaspi, kan amin na Legaspi family dito uminggan Pangasinan. Kan ni Rosie Dakayanan, dita Mayantok, Tarla. Kastiman, tikuna ni pagayam Freda. Dear manang biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, ngam awan nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwanda mat. Ngam oray maminano lukwanda saan latang agnaknakam.
Aging gagay ti may sangal daw, nagawit ti taga syudad akabsat ko, katinawis na ti nami ang makipagnaad kadakwaday ti sumagmamano a bulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kaya't yun ti sumurot kada kami ijay syudad. Ah, anyat ko ak ije syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Ta nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ije syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo am-amu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites, nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Tam-amuk amin a kaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaeng, no agsubli ti babaunan, nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay. Agawid ak ladagaws. Ne, Dalen, Ngay kuyog mo ni nanang ije syudad, bantayam. Ha? Apay, Bantayam, tamang ano, sumarampiting tuman ijayan. apay masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti inaramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kaloy nga asawa ni Iseng. Anya? Manang gundaway mo da kaloy. Ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namati mo't ni nanang iso atilay ni inted na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang? Apay di mo imbagbaga ngay manang? Ay naagungot no ibagakken ka Dalen. Ang sana balay ta nasulbaran. Anyan ni nanang? Iso abantayam ni nanang iji syudad. Numabalin di mo parparwaran. Pagtalin na udem lang iji unag tibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, am-amum ka diday ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira nala siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Ita lang amin makita na kayo. Crush na ko nam Nagpigka ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam dayta crush ti ibagbagayo. Lakayon dayta, sanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat panagkitkitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pay tilangak. Adu pay ladagiti ag-crush kanyak. Dalin, apay sana malamin ni nanang. Nagkikiting nagiti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandan ni nabalkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Nakalipstick pa nga oray at dalang dito unag ti balay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga agkuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bayam, takasaritak tumanan. Una nga ta kababain. Kita nakiti karuba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya? Nalabas mo ta sa ababayadan bakit Alex? Kati sumat. Kita amat kami titsura na nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasit. Kan pasaray agpayub-yupay. Ala,
Tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Dainak kundi exercise dita paraangan. Agin kakanta aktap no tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi kaya timalyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Ay, Ha? Naghay! Hello! Kaya't mo ti pandisal, isaw-saw mo di takapem. ada aya ading. Adda manong, mabiit laang ha? Urayan nagdita, tayalaan ka iti pandisal. Adto iti pandisal, manong. Thank you. Siyak gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod Agpada taan nawaya, Dario. Agsawsaw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsawsaw tayo ti pandisal. Pensyonado kan siya, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam yo, naka-paper bag? Ay, basura man? Inak agi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, inak man pa'y agpangin? Nagpudot? Ala, nakalamlamin. Napudot ko na yo? Ay, di kay rumwaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod ag jacket Malamakan kayo. Saan? Dagaang na nga raw. Kastoy kaon. Dati Dario, uminom ta. Tagim matangak iti arak ken pulutan. Agin inom kaya. Kituwing, kastoy ti libangan mi di probinsya. Maburingak ngamin nga agigan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. At dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo nakmangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadra manggamat kanyak iti dalan ko. Asidig mo ti balayo nito'y. Di talang karuba balay. Dito'y ako na maturog, Dario. Alya, sigurado ka. Why, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Nagturugan nyo idirabiin nanang. Napuyatan na kanangururay kada kayo. Pinagdandanag dak. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramiden nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inaram nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami bat anawaya. Kan awan lin na kayan kan binakitan kini ayat. Anya? Anya day tan nga ibagbagayaw? Basta di daklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidem lang ano kasta tararamidan na.
Ang mga numang ibabain ni nanang dita. Umay ka man, manang. Tasi ka ti mangyawid kan kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawidag. Sige nga ron to, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan numailawan kayo manan dito'y nanang. Jak agawid, awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayin pakin dagiti gargarit yung agawid tayon. Jak kaya ti agawid, dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo, nanang. Tapag subli kun ti babao nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo, tapresko ti angin. Apay aya apilitin dak nga agawid, kadyak nga rod kayat. Apay, adda di yung mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda, kat ni Dario dayta. No papanawon dak diti balayaw dalain, ukilaang. Tadametan na kasagana a pagakarak. Agden na kami kanon ni Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadipay la nagnakam iti napasamak kada kayo iti probinsya. Sa bali ide, sa bali met ita. Nasaraka kon ti lalaki apudno amangay ayat kanyak. Nanang, kam amo yu payla iti dayjay alakay? Makidan na kayon ken kwa na? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskarina dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi ta balay ti anak ko Dario. Isu nga agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Ah, kaya't nakayaber na. Nagloko kan? Katuan mait, nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga lati bartek tanay jay. Sika talaga. Kahit anyangay, agnaedtan dito balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag to pa'y adito'y bagik berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagito'y kawis ko. Dituya kun amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka. Awanan, naulaw ni nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat dayto yung aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam adapay lagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigo da nakasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga ang natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga mo't laan apudno ko ni nanang. Ta pagkasarantay idan. Anya? Bakit kan lakay dan agkasarda pay laang? Ketuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan na agkasara. Pati bakit kan lakay Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Diyak amo no anya ti plano ni nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kamen. No disidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asos, awan amok di ta. Ha? Ay na, bakit kan lakay kamen? Saanan ang masapul ta kasar-kasar? Agden na kami latan, di ba, Dario? Makamukang ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita kat da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapod no ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, Tata. Okay lang, tapod lumit balasang ko.
Ni nanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya aday ta awid-awid ibagbagam mo, chika, dalen. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanyak, ta sa anak nga agrigat iti sidong ni Daryaw. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na jay. Ha? Ay, awan problema Daryaw. Makitinulong ak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabiglang, umawag na iti amok. Panawan kayo biin. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya asaan? Ka nakasirsiryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, ti kayat ko asawan. Agawid kaki din dalin. Saan da kami napakibiyangan ka ni Daryaw? Tanataangan kami. Ang moment yar aramidon may. Agaw amber na, agimpake kanta sumangputan na iti amok. Ha? Amom nga. Nagitagimpalay dito pagkirkirti karak ah. Kirti karak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan nito, kaamangan no pagong tandak kat ikatandak. Di na ngamin amaw ti kaandam dito balay da. Kahit kasano nga rodan ti relasyon ta. Awan relasyon ta. Inaaram kaya kat saan mo. Gan uray nagkabalay ta. Awan na pasamak ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan ti rumbeng kamat mo kanyak. Agprens talatan. Aniya? Alaan darasem. Agimpake kan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunak man no diyo kaya ti agawid din. Manangalilaw magayam na ya, Daryaw. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpat yun yung mga ngamin. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko no malagip ko ti inaramid na ya, Daryaw. Alang nga rod ta itulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar. Tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakiday yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Way, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalakay. Ha? Kan oray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang tapno napintas ti pan nakaputod na. Saanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na buok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, aminain. Hey, kastoy ti epekto ti panagloko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay la kuma, tapag nakman yun dayta. Kunakla no madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan iti bagina. Isabi nan taya ka na imbag. Tanagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamano bulan. Nakalipat matlang ni nanang kat nagsublin iti sigod. Ti kinaganay kay na. Alakastan, ti pagayam mo, Frida. Ala, gagayam di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali manan, napakasaritaan. Diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless!